Srbija je, kao što znate, odlučna da u godinama koje slede dovrši izgradnju svih panevropskih koridora, ali postoji jedan regionalni koridor, to je onaj koji povezuje Beograd i Bar, Beograd i Podgoricu, govorimo o putnom i o železničkom saobraćaju. Pre nekoliko dana jasno sam naglasio da mi krećemo u projektovanje izgradnje autoputa sledeće godine, govorimo o projektovanju, ne samoj izgradnji autoputa od Beograda do Boljara. To je deonica koja je, tako kažem, različitih frekvencija saobraćaja, ali ćemo tragati za potencijalnim strateškim partnerom koji bi imao interes da se taj put što pre dovrši i smatram da je izgradnja tog puta bitna i za građane Srbije i Crne Gore koji žive u neposrednoj blizini tog autoputa, ali ne treba nikada zaboraviti značaj pruge Beograd-Bar, koja posle više decenija od puštanja u rad zahteva modernizaciju, izgradnju duplog koloseka, elektrifikaciju, proširenje kapaciteta i to luku Bar u strategijskom smislu može postaviti kao jednu značajnu destinaciju ne samo za Srbiju i neke druge regionalne zemlje